sam Nina Bolivić iz Gruže, a Gruža Agrar je voćarski centar Srbije. Na putu Republike Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji nalaze se brojni izazovi i Vlada Republike Srbije, kao i nadležne institucije, rade na ispunjavanju neophodnih preduslova za prevazilaženje tih izazova, izjavila je pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić. Ona je na nacionalnoj konferenciji Postignuti rezultati i budući izazovi u okviru pregovaračkog poglavlja 12 navela da proces pregovora do punopravnog članstva podrazumeva pre svega institucionalno i organizaciono prilagođavanje za sprovođenje evropskih politika i propisa. Direktor poslovnog udruženja Žito Unija Zdravko Šajatović izjavio je da će država isplatiti dug od 160 miliona dinara za 2 meseca na ime razlike u ceni između tržišnih i zamrznutih cena za brašno. Vlada Srbije odobrila je sredstva za isplatu duga za februar i mart od 160 miliona dinara, a ukupan dug od februara do juna je 283 miliona dinara, rekao je on. Robne rezerve su, prema njegovim rečima, isporučivale pšenicu po 23 dinara u decembru 2021. i januaru 2022. godine, a posle toga oni su bili prinuđeni da je kupuju na tržištu po cenama od 35 do 39 dinara za kilogram, a cena brašna je ostala na istom nivou iz novembra 2021. pa je taj proizvod prodavan ispod cene proizvodnje. U saradnji sa meštanima staroplaninskih sela Dojkinci i Temska i gradom Pirotom, energetska zadruga Elektropionir 21. juna u 11 sati i 13 minuta na dan letnje dugodnevnice je pokrenula putem platforme donacije.rs crowdfunding kampanju Solarna stara kako bi se prikupila novčana sredstva za izgradnju solarnih elektrana, čiji će ukupan prihod ići direktno lokalnoj zajednici. Ovo će biti prve zadružne solarne elektrane u Srbiji. Solarne elektrane biće izgrađene na krovu mesne zajednice u selu Temska i krovu Doma kulture u selu Dojkinci. U Master centru Novosadskog sajma u periodu od 20. do 23. juna pod okriljem ISA, a u organizaciji Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, održat će se jubilarna 20. međunarodna konferencija u suncokretu. Ovo je najveći događaj takve vrste u svetu i organizuje se svake 4. godine. Prvi put je neka institucija dobila čast da po drugi put bude domaćin, s obzirom na to da je 12. međunarodna konferencija u suncokretu održana 1988. godine u Novom Sadu, u tadašnjoj Jugoslaviji, u organizaciji instituta. Naučni radnici instituta su još 70-ih među prvima u svetu stvorili otporne hibride suncokreta i uveli ih u proizvodnju umesto sorti. Na području opštine Vlasotince i Crna Trava u četvrtak 23. juna biće sproveden tretman suzbijanja larvi komaraca, ukoliko meteorološki uslovi dozvole. Tretman će se sprovesti preparatom Larva Stop 3G 0,5% u obliku granula koji se primenjuje na vodene površine, nije štetan za vodnu faunu, pčele i ostale organizme, te stoga ne iziskuje posebne mere predostrožnosti, stoji u obaveštenju koje je stiglo iz Jablaničkog upravnog okruga. Suzbijanje larvi komaraca obavljaće se u periodu od 9 do 18 časova. Sezonski berači voća, posebno malina, kupina i borovnica u Srbiji dnevno u proseku mogu da zarade oko 4.000 dinara, što je za 1.000 više nego prošle godine. Ivica Todorović iz preduzeća Longo Berry, koje se nalazi u mestu Donji Račnik kod Jagodine, pod borovnicama ima oko 4 hektara. Baš ovih dana je angažovao 38 sezonaca i 10 radnika poslužilaca, čiji će zadatak biti da nose i prazne gajbice. Nisam imao problem da pronađem radnike, ne znam da li bih baš primio samo strane radnike, napominje on. Dodaje da su sezonci uglavnom ili meštani iz njihovih sela, a ima i mnogo studenata i starijih srednjoškolaca koji žele na ovaj način sami da zarade. Dnevno im plaća 3.500 dinara. Počela je nova sezona u Atomskoj banji.
Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude juga Srbije. Poljoprivreda današnjice traži mlade ljude i nove ideje. Budi jedan od njih. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju. Ukoliko želite dobro da zaradite, berite malinu u okolini Arilja. Sve vam je obezbeđeno, hrana i higijena i dnevnice po dogovoru, a može i po kilogramu. 066 546 2309. Poljoprivredno gazdinstvo porodice Radović. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Obuka na temu ruralnog turizma održana je u opštini Knjaževac u selu Jalovik Izvor, podno Stare planine. Dragan Kolčić, stručni saradnik za agroekonomiju i direktor poljoservisa, izrazio je nadu da će ova obuka dobro doći svima koji žele da se bave turizmom. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Poljoservis Knjaževac uvek učestvuje na svim edukacijama i na svim obukama koje inicira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naša pretpostavljena organizacija Institut za primjenu nauke u poljoprivredi. Trenutno smo na gazdinstvu Jasmine Ranđelović u Jalovik Izvoru, gde će kolege da održe određeno predavanje i edukaciju vezano za seoski turizam, koji se nadam da će da poljoprivrednim proizvođačima koji su se opredelili za ovu granu poslova dosta pomognu u njihovom daljem radu. Biće tu dosta proizvođača koji se već bave tim poslom, a i očekujemo proizvođače koji će tek da se opredele za ovaj deo priče. Kolčić se osvrnuo i na trend vraćanja mladih poljoprivrednih proizvođača na selo, a po evidenciji poljoprivredne savjetodavne stručne službe takvih primjera ima dosta. Trend je da se sada sve više mladih poljoprivrednih proizvođača vraća iz grada na selo, da li je nedostatak zapošljenja, da li je neka tradicija, ali koliko mi imamo neke podatke, dosta je mladih poljoprivrednih proizvođača koji je prisutno u seoskim gazdinstvima i sve mlađi poljoprivredni proizvođači, sve mlađi su gazdinstva i mlađi poljoprivredni proizvođači registruju poljoprivredna gazdinstva. Obuke na temu ruralnog turizma namenjene su poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima i svima onima koji su se opredelili da se bave turizmom. Uz praktične savete i primere kako plasirati proizvode, kako unaprediti poslovanje u oblasti turizma i kako koristiti platformu e-turista, prisutni će moći da novostečena znanja primene na svojim gazdinstvima. Bora Jović, vlasnik vinarije Status Podrum Malče, bio je domaćin učesnika na projektu Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji su u ovoj vinariji održali sastanak vezan za zapošljavanje marginalizovanih grupa u zadružnom i agrobiznis sektoru. Način na koji mi volimo da gledamo na zadrugarstvo jeste prvo činjenica da se zadrugarstvo jako sporo vraća. Ono je kroz istoriju ovde bilo snažno i moćno i ovde u Malči i na podrumu Malča ovo je bila zadruga 100 i nešto godina. Međutim, nakon tranzicija koje su, da kažem, donele vrlo sumornu sliku zadrugarstva, vraćanje u zadrugarstvo ide vrlo sporo.
Način da se osnivanje zadruga ubrza jeste da država utiče na neki svoj način, a jedan je, prema rečima Jovića, i predlog predsednika Zadružnog saveza Srbije Nikole Mihajlovića da se subvencioniše radna snaga u poljoprivredi. Poznato je da je ta tačka prilično naporna kod svih onih koji se bave privređivanjem na zemlji. A mi kao podrum Malča, kao zadruge koje su okolo vinskog podruma Malča, pokušavamo da gledamo na celu priču kao na prehrambenu bezbednost nekog prostora. Da bi, kao što je logično da je porodica bezbedna kada ima dovoljno hrane u podrumu, u špajzu, u ambaru, tako je i za selo, tako i za grad, tako i za državu. Mi naravno kao zadrugari samostalno ne možemo da uradimo velike stvari, ali pokušavamo da stvaramo mikroprehrambenu bezbednost za porodice koje su uključene u zadrugarstvo, za tu mikrosredinu, a videli smo da vreme u kome živimo nas tera da mislimo o prehrambenoj bezbednosti. Podrum Malča je nasleđena vinska priča, vinarija koja je 100 godina radila kao vinogradarska zadruga. Nalazi se na svega kilometar od autoputa Niš-Sofija, a 10 minuta od centra Niša. Vinski podrum Malča je jedinstveni kompleks vinarije, muzeja, vinograda Crne Tamjanike i iznad svega restorana koji krije originalne vinske amfore zakopane u zemlju. Vlada Republike Srbije je 11. maja 2022. godine donela odluku o formiranju Topličke akademije strukovnih studija koja obuhvata odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju i odsek za poslovne studije u Blacu. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije ove godine upisuje 170 studenata. O aktivnostima vezanim za upis i prijemnim ispitima govori Ivana Zlatković, predavač strukovnih studija. Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije u Prokuplju ove godine upisuje 100 studenta na budžetu i 70 studenta na samofinansiranju na 5 akreditovanih studijskih programa. Prehrambena tehnologija, zaštita bilja, ratarstvo i povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo i stočarstvo. Predaja dokumenta obavit će se u periodu od 20. do 30. juna, dok će se prijemni ispit održati 4. jula u 10 časova. Na svim našim studijskim programima za prijemni ispit polažu se biologija ili hemija i kako bismo olakšali budućim studentima polaganje prijemnog ispita, odsek će i ove godine organizovati pripremnu nastavu koja je besplatna. Aleksandar Petković student je 2. godine Topličke akademije. Kaže da je znanje stečeno na studijama primenjivo u praksi već na samom početku školovanja. Iskreno, studije deluju konfuzno, ali kad krenete i kad vidite šta sve možete da naučite, kako to možete da primenite u svom domaćinstvu, u svojoj kući i kako možete da pomognete drugim ljudima da se uključe u proizvodnju, vama bude drago. A pored studija imamo i putovanja, imamo i humanitarne akcije, imamo brojne aktivnosti u kojima profesori i celokupni nastavni kadar uključuje nas studente i generalno nas mlade. Aleksandra po završetku studija sebe vidi kao prehrambenog tehnologa, inspektora u prehrambenoj industriji ili sanitarnog inspektora. Ja bih preporučila svim mladima da se okrenu ka seoskom domaćinstvu, jer odatle smo svi krenuli. To je neki naš cilj. Zato smo i upisali prehrambenu tehnologiju, poljoprivredu i šumarstvo, zaštitu bilja, kako bismo doprineli našim roditeljima, bakama, dekama da ponovo ožive i da se uključe u turizam. Formiranje Topličke akademije svakako će doprineti opstanku mladih u Toplici, a u narednom periodu u planu je i priključivanje Visoke medicinske škole, budući da Srednja medicinska škola u Prokuplju i izgradnja novog zdravstvenog centra pružaju adekvatne mogućnosti za usvajanje znanja iz oblasti medicine budućim studentima ove škole.